Ndiyabulisa bakuSibiya ngegama lenkosi. NguSinelizwi lo othethayo. Ngokuzalwa ngise-Eastern Cape kodwa-ke ngokusebenza lapha eGoli. Ndithi ndibulise nje tata bendimamele iividiyo zakho neevidiyo zalaa nto yenzeke phaya kwikhaya labafundi. Bendifuna nje ukomeleza tata, ukuqinisa nje kule ndawo kuyo ukuthi umsebenzi wakho ubumhle kakhulu. Sangenelela ke isandla sesitha futhi safikelela kubazalwane ababuthakathaka kakhulu. Uthe kanti singabazalwane sibuthakathaka, abanye bethu futhi nje bayapritenda ngathi bayayihamba le ndlela kanti abayihambi. Yazi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu tata uSibiya, ngoba ndibone nabazalwane kwezinye iividiyo ba-athekha umsebenzi wakho, abanye abawuthembi yonke loo nto leyo. Njengoba ndisenza le vidiyo nje ukuqinisa tata uSibiya ukuthi imisebenzi yakho uNkulunkulu uyibhekile, uyayibona imisebenzi yakho nenhliziyo yakho nevision inhle kakhulu, and inoKristu. Xa uyibheka nje yonke le nto uyenzayo phaa okanye ubuyenza, it's written Kristu, Jesus Christ all over. So abantu abaninzi abayibonanga loo nto leyo. I really wish uba mhlawumbi singabazalwane bethu sayimela, sahlangana siba abazalwane benyaniso, sayilwa le nto le. Uba ngaba uyakhushwa phaa uhlala khona ekuhlaleni, kufumaneke ke indawo esingayinikezwa singabazalwane apho singenza indlela esifuna ukwenza ngayo khona. Ngoba kaloku angeke ume umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yenkosi, ngenxa yesigqibo senkosi. Uba inkosi itheni? Inkosi ingaphansi kwesandla. Le nto ke ubuke wayisho kwenye i-interview ukuthi inkosi ingaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Asimelanga uba silandele umthetho wenkosi okanye mhlawumbi umthetho wamapresident more than umthetho kaNkulunkulu. Ngoba at the end of the day, tata uSibiya, aba bantu bonke abasithi thina apha emhlabeni siyaboyika or silandela umthetho wabo, abanaso isigrogro, abanawo amandla wokwenza umlilo wesigrogro bona. Bazobe bengekho futhi umuntu uma esifa, uzobe ebhekane nenyaniso ephakathi kwakhe noNkulunkulu. Yebo ibhekane, abanye bethu bobe bebhekene nesigrogro, abanye bazobe bebhekene nezulu. So ibuhlungu kakhulu into yenzekile, ibinhle kakhulu into obuyenza tata uSibiya. Andazi uba ingalungiseka kanjani okanye ingathini, kodwa nje kukomeleza tata uba kule ndawo kuyo uqine. uThixo mhlawumbe uzawuyiveza indlela yoba iphinde yenzeke le nto le ubuyenza, yenzeke ngendlela mhlawumbe ecacileyo ebantwini. Ngoba into abantu abangafuni ukuyamkela ile yokuthi kwayona imithetho namalungelo la esitha khona nawo ngakaSathane, yinto abangayi-understandiyo abantu, basifaka kuyo ngenkani. Because lento ndiyithetha tata uSibiya from i-experience yam apho ndizalwa khona ndim ndodwa osindisiweyo ekhaya. Siyifemeli enkulu nje, ifemeli yam ilandela into yobungoma. So bagqibela abantu abasebumnyameni bekufuna ukukutsalela ebumnyameni ngenkani. Noba uthi uyaphuma uyabaleka uyabaxelela uba no, angeke ndikwazi ukwenza, babe banendlela yokuthi even though ungazungena wena empepheni kumele ukuthi ube khona, but being there already so part yayo yonke le. So basiphilisa loo nto tata uSibiya, like there is a lot ebendirhayo ukuyithetha kodwa ngenxa yoba kuyividiyo kwi-VN le ndiyenzayo and ndingafuni ukuthi igqibela seyibande kakhulu. Ndicela nje uqine tata uSibiya, ndikubekile kakhulu emthandazweni yam nam ukuthi nje inhliziyo yakho ibe right. Kuhle ubukwenza nangona kufike ebantwini kwakubi, kuhle kakhulu tata. Enkosi. Siyabingelela brother Sinelizwi. uJesu Kristu inkosi baba. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga kakhulu. It means a lot lokho kwenzayo. Egameni likaJesu. Kukodwa nje ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi uyokunikeza umvuzo wakho. Uqinisa abantwana bakhe ekhathini ezingemnandi. Nanokuthi usikhuthaze baba, siyabonga kakhulu. Siyafisa uNkulunkulu asenzele indlela. Abanye abazalwane banesifisa ukuthi uma kuthiwa nje sithola iplazi, sihlanganisa imali, sithenge iplazi kube ngelabazalwane. Kube umhlaba wethu private ongekho ngaphansi kagovernment, ongekho ngaphansi kwamakhosi. Bese ngakwazi ukwenza kahle lo msebenzi. Sisa apply ifaith ke baba ke. Silindile futhi ngokukholwa
siyamthemba uNkulunkulu ukuthi-ke makuyicebo lakhe kusecebeni lakhe kuyokwenzeka. Ngoba abaningi abantu njengamanje abasithintayo abafisa ukuza bezofunda, befunde spiritually baphinde futhi bafunde okuka-physical njengoba besitshala nje lana sifuya. Ngiyabonga kakhulu baba ukungiqinisa. Ngiyakholwa ukuthi nabazalwane babezwe imeseji bazoqina kakhulu. Siyacela inkosi yomusa iqhubeke isigcinele wena nceke enkosi. Siyabonga ukuthi uyasithwala emkhulekweni, siyacela uqhubeke usithwale baba. uNkulunkulu azabonakale nabazalwane laba mhlawumbe abangakaboni ngale ndlela uNkulunkulu asisebenzisa ngayo, nabo bavuleka amehlo babone, ba-understand nesikhathi nje esikuso ukuthi kubi kanjani. Empeleni siyayidinga le mpilo manje, ikakhulukazi silibandla, singagcini sicindezeleka sesikhothama kuNkulunkulu nababezizwe ngenxa yokuthi siphoqelekile sincangisiswe. Siyabonga kakhulu nceke inkosi, uNkulunkulu akugcine baba, kubusise egameni kaJesu, amen.